Laban yorung direct ke RB Leipzig sebagai kuarter final klaim dan kamban yakun ia gawai nak klub na por Rusia ke Spartak Moscow. Naduk ba ke Rusia ke Hertma ia ke Ukraine kuma pelai hakibai ki kubar ke UEFA bat ke FIFA ke lakang ia kino ki jinglekai dan kino ki jinglekai sport por Rusia. Haka jingisha ke jinglekai ke ba menin haka round 16 jang ke Europa League ke RB Leipzig ke klub na po Germany kan ikun bersya ya kan ke klub na po Rusia ke Spartak Moscow lapen sange no kat baga jingle kai ke ba arpat deh po Rusia ke RB Leipzig kan 6 trek ban wan po Rusia nak ta kadau la nong ba ke RB Leipzig kan ya rung direct sya ke kuarter final haba phai pat skoi ke jingle kai ke ba menin met ke Barcelona halyeng kalamat ya kan nam ya kai Haga jing sisa ke Barcelona kayo ya bon ki kabu ya ke kol na o Frankie de Jong kala day ha o narkol kat bai ki arkol na o Memphis Depay lapalai ya ki dau inaki pina orang apkol ke kata Nasre ke jing le kai ke ba kon bersya halaye ke kata Nasre ke Barcelona ke hak banyak kon dengar kena bakan ya rung sya ke kuarter final Haba phai pat ke Atletico Club bayakun ha ke round 16 ke klub Baraba na La Liga ke Sevilla ke lapan ya ke West Ham ke klub Baraba na po English Premier League. Ke Sevilla kadang job tang sekolah not ya ke West Ham kan bo jing ke banyakun bersya ya ke West Ham halayeng jang ke West Ham hakalek ke bar. Haba phai segi waipat ke jingile kai ke Braga ke tim na po Portugal ke lapan ya ke Monaco ke tim na po France. Hagawai pat ke jingle kai ke Ranger ke 8 rem ya ke Crivina kadba ke Atalanta kala job ya keluar kusen ke jingle kai semifinal ha ke Indian Super League kan wan phai Shibinonet ha ke port Newstek ke jingle kai deh pedeng ke Jamshedpur kan ikut bersya ya Kerala Belasa ya gini ke jingle kai lawan pej yang bau Geo TV Star Sport na dua pat kumjuro lempa udesni hosta Terperlok tang kini ngini kendo pat hakawai ke video wanam klen pat highlight pat share wai ki perlok jang pi temaru ban page ke link hakamen na bentak ki wai pat ki kubar kubles